Makotlolo ho tswa Studio 10 Auckland Park Johannesburg re utlisetsa kgaso ya ditaba tsa Sesotho tseo re di thakgolang ka o lekola tse itlhommeng pele. The National Executive Committee will discuss the matter after the NWC will have discussed the matter, and I hope you don't get a leak in between that meeting and the meeting of the NEC. Komiti ya naha ya tshebetso ya ANC e tla dula majwana bekeng ena ho sekaseka maemo a renang ka hara mmuso wa GNU. The National Working Committee will meet tomorrow to look at the developments, and it will take a decision on how we move forward. Motlatsa mo Presidente Paul Mashatile o re komiti ya tshebetso ya ANC e tla kopana hosane. We will only be able to achieve this higher purpose if we're able to bring an end to the culture of impunity and mismanagement which has plagued the department and its entities for a long time. Letona la naha la mesebetsi ya setjhaba le meralo ya motheo le ngongorehiswa ke tsamaiso empe hara lekala le ikemetseng la tshebetso le ntshetsopele e leng IDT. Muifo o sa boetse o hlophiseditse tse mothangwana re boka dikgomo ke tsamaya mmoho le Agustin Letlalo ha re wele kgabong. Re di thakgola ka tse reng mo Presidente Cyril Ramaphosa mo Presidente wa ANC o re lekala la bahwebi le ka fana ka ditaelo tsitsipanong e renang dipakeng tsa ANC le DA ya dikgwebo tse kgolo tse ngoletse mo Presidente Ramaphosa le moetapele wa DA John Steenhuisen ka ngoreho e etsahalang mekgeng ena e mmedi. What will not happen is for any business to give orders and to dictate what should happen, because that space is the space that is occupied by people who have been elected by the people of South Africa. Business is not elected. President Ramaphosa o re diqeto tsa ANC ke boikarabelo ba moga tseo e bang di molemong wa ho ntshetsa setjhaba sa Afrika Borwa pele. Empa la ho le jwalo o bolela ha bahwebi jwalo ka ha ile ba ahi naheng ena bana le tokelo ya ho ntsha maikutlo a bona. Bahlanka ba komiti ya naha ya tshebetso ya ANC ba tla sekaseka qeto ya DA ya ho se tshehetse moralo wa mmuso wa ditjhelete kopanong e tlang ho ba bekeng ena e qalang. Potso e melemo ya batho ke hore na DA e tla sebetsa jwang ka budget eo e bang ha ya e voutela. A number of parties, particularly also parties that are part of the GNU at national level, have voted against the budget. So that matter, I said to them, will be discussed by the NEC, and they accepted that. So that's precisely the path that we are on. The National Executive Committee will discuss the matter after the NWC will have discussed the matter, and I hope you don't get a leak in between that meeting and the meeting of the NEC. Kopano ya komiti ena e tla etsa qeto ka bokamoso ba mmuso wa naha wa kopanelo haholoholo ka kabelo ya DA. Moetapele wa EFF Julius Malema o boetse a ikana hore a keke a sebetsa mmusong wa GNU o tla kenyeletsa DA le Freedom Front Plus. Malema o buile sena ha ane a tshitleha puo Sophiatown letsatsing la mokga la pusetso ya mobu le neng le toboketsa ho fihla ha Jan van Riebeeck Afrika Borwa dilemong tse diketekete tse fitileng. Dipuisano tsa GNU di ntse di tswela pele mabapi le bokamoso ba DA. EFF e re ke ya nahana ho sebetsa mmusong wa GNU o kenyeletsang DA le Freedom Front Plus. Those are the people who killed our own people. When we say this is the enemy, if you don't know how the enemy looks like, just look at DA, just look at Freedom Front Plus. Those are the enemies of progress, and we will never work with them. EFF e re ha itshetse molao wa o amuwa thepa ka sebopeo sa ona sa hajwale. As long as the land is still in the hands of the minorities, there will never be peace in South Africa. How can you have peace with people who are landless? Our people want land. Our people want dignity. Our people want to defeat poverty. Our people want to defeat crime. You can only do that
when you have the land. Ho sa le jwalo tse ding tsa mokga di ile tsa leka ho totobatsa tlhoko ya hore batjha ba ele hloko nalane ya bo bona. This place used to be called Transvaal outside Johannesburg. It was actually a farm. It was bought by an Afrikaner called Herman, and he named this place Sophiatown after his wife Sophia. So if you can understand, there's no place in South Africa where you can go where it's called Noctula's Town, but we have a place in South Africa called Sophiatown. So you can understand the importance of that. We can't be ignorant of such things. We need to know that our people were forcefully moved from here by Dave Malan into areas like Meadowlands and Deep Kloof. My grandmother, before she passed, may her soul rest in peace, she used to say that when they left Alexander, they used to reside here, but they were forcefully removed. So it's very important that we always remember against forgetting. As EFF, it's our fight, and we shall never rest until we know that our people have reclaimed back their land, because our land is our dignity, our land is our heritage. Kauleleng EFF e kgothaleditse mmuso ho arabela ka tsela e tshwanang kgahlano le Amerika ka ho nyollwa ha dijeo. We should look at doing trades with our BRICS countries. We should look at other measures on how we can do trading, because Trump is flaunting his power around, thinking that African countries are so dependent on him. Mokga o ikanne hore o tla lwantsha ho nyollwa ha lekgetho la bareki. Letona la mesebetsi ya setjhaba le meralo ya motheo Dean McPherson le re lekala le ikemetseng la ntshetsopele e leng IDT le ameha diqosong tsa tsamaiso e mpe le bobodu. McPherson o re boiteko ba hae ba ho hlwekisa lekala lena bo behile bophelo ba hae tsietsing. IDT ke le leng la makala mmuso le laolang diprojeke tsa meralo ya motheo. Letona le re dikgwedi tse robong tseo le eteletseng lefapha lena pele le sibulutse maemo a sa thabising. Le re karolo ya IDT e bohlokwa haholoholo kgolong ya moruo. We will only be able to achieve this higher purpose if we're able to bring an end to the culture of impunity and mismanagement which has plagued the department and its entities for a long time. This is why I vowed that we will not hesitate to act decisively where allegations of corruption, maladministration or poor governance is identified, no matter how senior those involved. Dikontraka tse pedi tsa private di ile tsa abelwa tendera eo. Letona le re le lekile kopana le lekala lena ka maemo a renang a ditaba. By this point, a pattern was becoming evident that suggests to me a calculated refusal to cooperate, or at least a serious disregard for oversight, and an alarming lack of transparency from the leadership of an institution meant to be building public trust and which directly reports to the department. Letona McPherson le re le amoetse ditshoso ho tloha ha le botsa dipotso. They have been reported to the police, and the police is investigating those. Those have come directly from individuals, and they have come indirectly. And so, you know, this is dangerous territory that we're in, and so I rely on the SAPS to investigate these matters. McPherson o lebeletse tlaleo ya ho qetela mafelong a Motsheanong eo ka nako eo a tlabeng a enehela ho mopresidente Cyril Ramaphosa. Motho itse gore kgaso ya dikgang tsa Setswana, Sepedi le Sesotho e fetotse nako. O tlile go e bona ka ura ya bosupa maitseboa mo gare ga beke go simolla ka moranang a le malatsi a le supa. Re go tlisetsa ditaba tsa Afrika Borwa le lefatshe ka bophara ka go ba lentšu la gago ditabeng tšeo di ratago go wena go tloga go tšeo di tantšego šedi tša bjalebjale tša dipapadi le kgwebo. Boha ditaba ka ora ya bosupa Mantaha ho fihlela ka Labohlano hara beke le ka ora ya botshelela mafelong a beke. SABC News re ikemetse ha re nke lehlakore. Moe re boetse re a amohela. Motlatsa mopresidente Paul Mashatile o re komiti ya tshebetso ya ANC e tla buisana ka mehato eo e tla enka ka mmuso wa kopanelo. Sena ke ka mora hore mekga e meng e kopanetseng puso e hane ho voutela ditekanyetsong tse tekileng. The National Working Committee will meet tomorrow to look at the developments, and it will take a decision on how we move forward. We will hear from the NWC what we should do from tomorrow. As you know, the
when we were in Parliament, they didn't vote for the budget. And we passed the budget with other parties, the fiscal framework. And we're still going to go back. We have to pass the Appropriation Act and other laws and so on. So the NWC is only meeting tomorrow to get this report. And after its deliberation, it will say what should happen next. Mokgatlo wa naha wa makomonisi o re ANC ha ena tokelo ya ho ithibela morerong wa yona wa ho iketela dikgetho isao mongodi e moholo wa mokgatlo Soli Mapaila o boetse a re SACP ya etla ha isa tlo fetola mohopolo wa yona. The ANC will have no right to stop us from contesting elections. We are an independent organization in our own right. We are in an alliance of the ANC. We'll discuss these matters of our alliance relationship. Our movement is equally a dual membership system. Mokga wa umkhonto wesizwe o gakotse letsholo la ona la dikgetho le bitswang Thoma Letsholo sebakeng sa ga Moloi masepaleng o moholo wa Sekhukhune Limpopo kajeno. MK e tlhomile letsholo la go ipakanyetsa ditlhopho selegae tsa ngwaga wa 2026. Leloko la Palamente Duduzile Zuma Sambudla o etetse kgaolo ya Sekhukhune mme a re lefelo le saletse morago. The infrastructure, when it comes to the roads and the dams that you see here, was all done during President Zuma. Then after he left office, nothing has happened. So now we're back here to try and see what we can do so that people of the community can benefit as well. MK e reteletse ke go fenya ditlhopho tlaletso tsa kwa wateng ya borobongwe kwa Makhado. I would really say we are disappointed. We need to work together in MK, and then all of us need to go to the ground. I think we have neglected the ground of Makhado due to other circumstances. There was a whole lot of things happening in the organization, the likes of a conference of the National High Command, where members and the leadership was scattered all over, and we actually did not measure our win very well, but we learn from mistakes. Maloko a MK kwa kgaolong ba re ba solofela fa lekoko le tlile go fitlhelela palo e kwa godimo ya di vote. Ke Katlego wa dikgang tsa SABC ga Moloi Limpopo. Lelapa la Mkhumbeni Bloemfontein le batla dikarabo ka mora hore mora wa lona eo e neng e le motshwaruwa wa shankaneng ya Mangaung Mpho Mkhumbeni a hlokahale ditlaleo dikuma ha a hlasetswe ke basebetsi ba shankaneng kgweding e fetileng. Setsha sa tlhabollo ya batshwaruwa sa Mangaung se boetse se ka hara ditaba. Setsha sena se ile sa hlahella ka ho thoba ha Thabo Bester Chankaneng ka selemo sa 2022. Hotalewa a ile a thuswa ke ba bang ba basebeletsi ba Chankaneng. Kgetlong le basebetsi ba belaelwa ka hore ba otlile motshwaruwa e le Mpho Mkhumbeni. Tlaleho ya diphopotso tsa ka morao ho lefu e bontsha a otlilwe ebile a ne a ina le kgase ka matshwafong. Ya autopsy report e hlalosa hore ona shapuwe lore ntho tsena di hlalosa tsa hore na di entsuwe jalo ka bo hemme gas of some sort. Ditlaleo tsa Sethathong tse neng di re mofu o ne a kula mme a fellwa ke moya di ne di sa ka tsa dula hantle ho ba lelapa. Kholo e fihletse ho nna e nlatolela Mpho. Ha moruti wa G4S a mpolella ke hanile hore e seng wa rona ngwana re tswa ho mo bona ka Manta jwalo ka lelapa o ne a ntse a felletse. Lefapha la tlhabollo ya batshwaruwa le boletse ha le tlang ka dikgato kgahlano le basebetsi ba tla fumanwa ba le molato. Makgala Masiteng, Lefapheng la ditaba ho SABC Bloemfontein.
Moedi wa sepolesa Atlanta Mate o re ho entswe diteko tsa DNA bathong ba nkwang e le babilaelwa nyeweng ya ngwana wa ngwanana ya dilemo tse supileng empa sephetho ha se a supa letho. Mate o re dipatlisiso di ntse di tswela pele mme ba tlilo latela mohlala ofe kapa ofe o ba o fumanang. In relation to this particular case, the comparison, there was no need for comparison, first of all, because there was no DNA found on the child. But the importance of taking DNA from the identified suspects is to assist us in investigations, because even though DNA was not found on the child, you might find that DNA can hit a positive link on other cases. Hare hatela pele ditabeng tsa matjhaba Amerika e boetse e bakile pherekano moruong wa naha ya Uganda ka ho nyolla lekgetho la thepa ka diperesente tse 10 thepeng yohle ya yona e tla rekiswa Amerika. Sena se etsahala kgwedi ka tse mmalwa ka mora hore Uganda e lahlehelwe ke e meng ya melemo ya bohlokwa ya selekane sa AGOA. Mopresidente wa Amerika o letse a nyollotse lekgetho la thepa la Uganda, menyollelo ena e se e kentswe tshebetsong. Dihwai tsa kofi tse rekisetsang Amerika dinawa tsa kofi di na le tshabo ya hore bareki ba tla batla kgwebo dibakeng tse ding di sele. Ho sa le jwalo Lesotho le lahlehetswe ke matlole a diprojeke tsa bophelo bo botle mme jwale lekgetho la thepa le tla nyollwa ka diperesente tse 50. Nyollelo ena e tlilo thefula dikhamphani tse kgolo tsa Lesotho tse rokang diphahlo tse kang Africa Expo. Molaodi e moholo wa phethahatso wa Africa Expo a re ntlha tsena ka bobedi di bontsha hore ena ke nako ya hore dinaha tsa Afrika di rale maano a ho hwebisana ka botsona. Mmuso wa naha ya Lesotho o boletse ha o le letsholong la ho buisana le dinaha tse ding ka hwebisano. And we are negotiating all the markets to ensure that we secure the market for the production happening in Lesotho. Industry ya diphahlo Lesotho ke yona e hirang basebetsi ba bangata ka ho fetisisa. Ha Amerika e le yona e kgolo e fepelang Lesotho ka thepa ya boleng bo hodimo. Ha ho so fihlellwe tumellano lekgethong la thepa, tebello ke hore industry ena e tla thefuleha. Mohi o ka ikopanya le rona ho social media ka hare ya fumaneha ho Facebook ka Ditaba Dikgang _ X ke ya @Ditaba_Dikgang le ho phehisa ditabeng tsa rona ka khatiso ya video ya WhatsApp. Me o ka subscribe ho YouTube ka SABC Ditaba_Dikgang. Weso ho rwalla ha se ho qeta moru ha direngwe hape ho sasa ke ba moifo wa ditaba tsa Setswana nakong e ntjha ka hora ya bosupa phirimana ho latela bolipi. Khotso.